Giunsa niya pagbarog gikan sa pagkalunod sa bisyo, sigarilyo, inom, droga, ug kinsa ang hinungdan sa iyang pagbago. Maayong adlaw Ate Elaine ug sa tanang nagtan-aw ug naminaw niining akong kaagi. Ako di ay si Racel Dorimon Kikoy, 28 years old, na taga Negros. Akong sugdon sa nag-edad ko 18 years old, Ate Elaine. Anang idara, halos tanang bisyo akong gisudlan. Inom, sigarilyo, ug lakip na ang droga. Mahilig kog diskuhan ug naay mga panahon nga mobaligya ko anang mga butanga. Malipayon kay ko sa akong gibuhat, Ate Elaine. Bisan kinsa mo advice nako Ate Elaine, dili ko maminaw. Nga bisan gani akong amahan, dili nako tuuhan. Ako lang siyang katawan. Ug miabot ang adlaw nga napuno na akong amahan ug gipalayas ko niya Ate Elaine sabay ingon. Kalimti naming imong mga ginikanan. Ginatunglo ko sa akong mga kaliwat nga unta mawala na lang ko kay ako ang nagdalag samok sa among baryo. Tuod man milakaw ko Ate Elaine og nagpalayo sa akong mga ginikanan, pero maura gihapon wala ko mausab. Mas ni grabe noon akong pagbuhat ug daotan. Ang buta nga akong ikalipay. Pati sa mga babay ginadulaan lang nako sila. Human makuha nako ang akong gusto, i-block na nako og largo aron dili na makagukod nako Ate Elaine. Dili lang kung isa, kundi sa makadaghan nga higayon akong gibuhat sa mga babae. Human sila ma-in love ug human ako makuha ang akong gusto, mangita na sad kog laing mabiktima. Ug hangtod isa ka adlaw Ate Elaine, nahinuktok ko. Ug wala na ko damhang nga mausab di ay ko. Likod sa akong mga dautang binuhatan. Usa ka adlaw ni ana na ako'y nakaila sa social media, wala na ilain kung dili si Michelle Pandya. Dili siya basta-basta nga pagkababay Ate Elaine. Unang adlaw nga nitry ko og panguyab sa chat pero wala siya misugot tungod kay naa siya'y uyab that time. Diha ko ni believe sa iyaha. Pero tungod kay nakagusto ko niya Ate Elaine, kay na-feel na ako nga buutan kay siya human og stalk na ako sa iyang FB wall, wala dayon ko mo give up. Pero after 1 week sukad sa akong pagpanguyab ni Ate Elaine, ni chat siya sa ako nga please tabangi ko kay wala na mi sa akong BF. Nakita na ko siya nga naay kakuyog nga babae. Ug anang time, grabe na kong lipaya kay siguro diha na ko nahuna-hunaan nga siguro kung manguyab ko balik niya na ako'y tsansa. Pero ala pa ko nanguyab dayon Ate Elaine kay bag-o pa man siya nasakitan. After 1 week nag-try kog ask niya pero busted ko Ate Elaine. Sigihan lang ko niyag saad ug bulan, miabot na lang og pila ka bulan, balik-balik na kog pangutana, wala gihapon ko niya gisugot. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga gaba na siguro ni nako og tungod man Ate Elaine, gahulat lang gihapon ko niya kung kanus-a siya maluoy na. Miabot na lang gyud in taon ug usa ka tuig og hinulat, balik-balik na ko siyang gipanguyaban ug hantod. Yes. Salamat. Gisugot na gid taon ko ni Michelle Ate Elaine. Ug sukad ato ako nang gipadayon ang pangandoy nga usbon nako ang dagan sa akong kinabuhi. Ug sugod ni ato Ate Elaine, hinay-hinay na akong giusab ang akong
kinabuhi ug wala na ko damha nga ako gid ay makayang mabarugan ang akong mga gisaad. Ug ako siyang gipangshiran sa akong mga kaagi. Atilen, dako kayo akong pasalamat nga moiabot siya sa akong kinabuhi. Bisan pa man sa akong mga kagahapon, iya gyapon kong gidawat. Ug matud ba niya nga gusto niyang ipakita nako sa iyaha ang tinuod nakong pagbag-o. Tuod man akong gituman atilen hangtod nga nagdugay gyud ang among relasyon. Naman jud time nga maglalis mi pero bisan masuko ko niya atilen, dili ra siya mo patol. Pasagdan ra ko niya. Grabe kabuutan ug mapahayubsanon. Wala gid ko mag-expect atilen nga tagaan pa ko babay sama ni Michelle nga nakaingon ko sa akong kaugalingon nga unta. Sa una, danako siya nakaila. Siya ang babae nga nakapagbag-o sa akong kinabuhi. Dawat niya tanan bisan pa man sa akong mga kagahapon. Gina-advisean ko niya atilen bahin sa akong kaagi, ginaingnan ko niya nga gusto ko musulod kag simbahan ug mangayog pasaylo sa Ginoo. Gusto niya atilen nga magluhod ko sa simbahan para mangayog pasaylo sa Ginoo. Ug bisan long distance relationship man mi niya pero siya ang hinungdan kung nganong nabag-o ang akong kinabuhi. Ug karon atilen happy na kay ko niya ug nanumpa ko sa akong kaugalingon nga dili na nako balikan ang akong mga kaagi ug na-realize nako nga mali tanan akong nabuhat sa una. Ug karon dawat na lang nako kung ana gihapon ang pagtan-aw sa mga tao ug sa akong pamilya sa akoa. Dinhi na lang kutob atilen, daghang salamat sa pagtagad sa akong kaagi. Atilen, please kog shout out sa akong Papa Rani Kikoy ug Dindo Kikoy atilen and especially sa akong GF nga si Michelle Pandya. Thank you so much. Ug dinhira nagtapos ang istorya ni Russell Doraemon Kikoy nga taga Red Cross. Thank you pud kay dong sa imong pag-share. Kitang tanan dinhi sa kalibutan no, walay perpekto. So wala tay right nga mo judge. Si God lang nakabalo. So dili kay siguro kung usa ka sama niya nga nalunod sa bisyo, nga lunod sa bisyo. Dili ka mo ingon nga padayuno na lang ni nako kay ang ani naman gid ni, wala naman gid chance no. Kitang tanan samtang buhi pa ta. O gani nga naapa ta dinhi sa kalibutan kay ngano itagaan pa ta ni God o dako kaing chance nga magbag-o. Naghulat pa siya kung kanus ka magbag-o. Gusto siyang mutanaw sa imong pagbag-o. So ayaw hunahuna nga wala kay chance nga magbag-o. Imo na lang padayunon kung unsa ang naa nimo karon. Yes, mga langga, paminaw mo tarong. So, mauto siya. So, wala man, tanan, wala yung right nga mo judge. Ganun na ing anita, ganun na ing anak ka. Ang importante nga, samtang buhi patada ko pa kay tag, chance nga magbago. Dili magbago og uyab ha. Magbago og asawa og bana. Sa kumpiyansa. Pag loyal na ko na mo, be. Ikaw dagang, ikaw ragyod ang higugmaon ko. Ano ba? So, ano atilin? Ang sama.